Estás procedendo neste momento a presentación do Fiat Juventud, 10º clasificado, 13 victorias, levan 4 derrotas consecutivas, non chegan no mellor momento. Atención a ese home que ven, o do pelo rapado Albert Olivé, atención ao moreniño que veu detrás del Corey Fisher, son os bases deste equipo, son pezas clave no engranaxe de Salva Maldonado. Entre os dous se acreditan 25 puntos por partido, son a referencia do Fiat Juventud. Se cadra Tito Díaz, comentarista da Televisión de Galicia, a primeira das claves do partido, controlar a eses dous homes. Sí, normalmente as claves sempre empezan pola defensa, conseguir que outro equipo non xogue como quere. No caso do Juventud empezan polos bases, tanto Corey Fisher como Albert Oliver, incluso os dous xugando xuntos, paralos pode ser o principio dunha boa defensa. Atención a Corey Fisher, o seu número 12, o moreniño, ten problemas estomacais, onte prácticamente non adestrou, e dicíanos hai uns minutos que, bueno, que estaba así. Renqueante Corey Fisher, presentación de Blue Sense Bambús, por aí ven Miki García Estobar, aí está Ben Diguar, como medrou nas últimas semanas, aparece Livon Kendall, abandeirado deste equipo, Oriol Junyen, a veteranía, home que sempre aporta, por aí ven Corbacho, a metralladora, Buford, e así, e outro, pois un pouco menos. Tamén por aí aparece Salah Maisley. Atención a Maisley, renqueante tamén con problemas nas costas esta semana. Outra das claves do partido, Tito, será o enfrontamento Kuzmic-Maisley. Kuzmic é un xogador moi importante para Fiat Juventud, fixolle moito dano, por exemplo, a Blue Sense Bambús no partido da primeira volta. Sí, comparte o posto de center con Sitafa Saban. Son dos xogadores completamente distintos. Kuzmic é un xogador de 2'14", é un xogador grande, vendo Clínica Rincón da Liga LEF, por certo, un par de xogadores no Juventud, tanto Mani Quezada, CDT de León, como Kuzmic venen da Liga LEF. Un xogador que vai moi ben tamén ao rebote de ataque, intimida. Bueno, sí, ese do entre os dous pode ser unha das claves. O xogo interior, dominar a pintura tamén. Buscamos máis claves, dicíanos Andre Corey Fisher, o va a ser de Juventud, ademais de apuntarnos de que non estaban nos mellores, nos maiores rangos físicos para afrontar o partido, que eran conscientes do Juventud de que se ian a afrontar a un equipo que estaba no mellor momento da temporada, que estaba eufórico Blue Sense Bambús, que eles chegaban, nunha xeira pois non a máis desexable, que para eles era fundamental manter intensidade e manter, desde logo, pois tamén paciencia, non? Paciencia, agardando a oportunidade de poder levarse a victoria. Sí. Así é como vían eles. Sí, porque ademais xogan fora da casa. Saben que o Blue Sense Bambús, cando xoga en SAR, si pode correr, si xoga con confianza, pois é imparable. Aquí ten feito moi bons partidos e tal vez os millores cando puido correr e cando tivo ritmo de xogo. Entón por aí tratarán de empezar. Seguro tratar de parar os anotadores de Blue Sense Bambús, que antes eran Kendall, Corbacho, agora Hamel, Diguar. Bueno, son xogadores que se apuntaron tamén aos puntos. Entón a defensa do Juventud vai ser clave. Eu penso que dominar o ritmo do partido, o equipo que controle o ritmo. Blue Sense Bambús, si consigue correr e consigue soltarse, vai ter opcións claras. Ya temos quintetos por parte de Blue Sense Bambús: Andrés Rodríguez, Pavel Pumperlak, Benjamin Diguar, Livon Kendall, Salah Maisley. Bueno, aquí poñen 6, creo, porque poñen a Freire tamén. Bueno. En principio 3, contamos con Andrés, sí. Contamos con Andrés. E aí está o miudiño no SAR. Así soaba o antepenúltimo miudiño da Liga Regular no SAR. Fantástico ambiente. Bueno, temos que tirarlle das orellas a alguén da directiva do club hoxe,
porque se esqueceron de abrir las portas, abríronse aproximadamente media hora, e a Ringleiras o follón que se montou nas portas do pabellón pois foi mayúsculo. Sí, é que ademais hoxe recordamos que a Operación Kilo aquí no Sar hai varios colaboradores, a xente viña pois con comida, logo se vai a facer unha serie de sorteos, se montou unha... Eu estuve falando con aficionados e a verdade é que estaban moi enfadados. É que nos dicían que vimos cargados con bolsas, con peso, e ter que estar aquí media hora na porta agardando, igual non era o día. Menos mal que facía bo tempo. Sí, señor, era o que faltaba, sí. Bueno, pues primeiro balón aire foi para Bruce Esmond Bus, aí está xa Maisley para Pumperla, conducindo Andrés Rodríguez. Ahí está Andrés, Pumperla, vemos a Diguar, Kendall, Maisley, balón para Maisley, canastra. Primeira canastra, Maisley, asistencia Andrés Rodríguez. E bloqueo ciego entre os dous pivos, unha especie de novedade, non é un movimento moi utilizado por o Esmond Bus. En acción Albert Olivé, balón para Ejambe, ex de Copa Orense, recibe Llobet a penetración, canastra. Responde Fiat Juventud, primeira canastra para Llobet. Saiu Juventud con Olivé na dirección, con Pere Tomás, con Ejambe, Llobet e Kuzmic por dentro. Un intento desde logo pois novidoso pros de Salva Maldonado. Aí está Pumperla forzando, mete a man Pere Tomás, primeira falta persoal do xogador catalán. Irá a línea de persoal Pavel Pumperla. E bueno, de momento os dous primeiros ataques do Bruce Esmond Bus orientados a cara adentro, primeiro con un pivote, logo con Pumperla. Un inicio de partido muy agresivo, muy decidido, descartando confianzas. Este Bruce Esmond Bus. É importante o que decía Moncho, ¿no? Sergio, despois de gañar en Madrid, tal vez un exceso de confianza. É unha boa noticia, non? Ter exceso de confianza, ter que pelexar contra eso, pero bueno. Sí, foi o, bueno, durante toda a semana, sobre todo aquí en Santiago, pois non había outro tema de conversación, aparte dos problemas que ten o país, que o tema este da victoria ante o Real Madrid. Sí. E eso Moncho, eso parece moi ben. Ahí está subindo bola Albert Olivé, presionado por Andrés Rodríguez. Primeiro minuto que se consume no pabellón do Sar, recibe Llobet, aí aberto con Kendall. Amán de Kendall, recupera Bruce Esmond Bus, Durmise Llobet, balón para Pumperla, presiona Albert Olivé, saca para Maisley, deixa para Andrés que penetra, aproveita o corredor, dos fáciles para Andrés, básquet de novo de Bruce Esmond Bus. É moi ben intentar correr, ¿no? O que estábamos a falar ao principio do partido, si consiguen canastas fáciles, axudará moito. Albert Olivé, o bloqueo de Llobet, queda agora emparellado Olivé con Kendall, aí está man de Kendall, balón para Ejambe, presionado por Andrés, mete dentro para Llobet, atención no cambio, saca Llobet, balón para Pere Tomás, insiste aí con Kuzmic, a media volta o lanzamento, non presionou Maisley, balón para Kendall para Andrés. Transición rápida de Bruce Esmond Bus. Organiza Andrés, busca bloqueo de Kendall. Ahí está ese 2 para 1, balón para Kendall. Kendall fronte a Llobet, en vantaxe aí de centímetros Kendall. Balón para Andrés, saca para Kendall. Lanzamento de Kendall, non, rebote para Pere Tomás. Tal vez un pouco alexado, ¿no? O tiro de Kendall é un pouquiño máis adentro, a 5 metros. Aí está Olivé buscando a Kuzmic. Está moi activa a defensa de Bruce Esmond Bus. O lanzamento, hai pasos de Kuzmic. Balón de novo para o conxunto galego. Primeiros 2 minutos, gústame a actitude, a intensidade coa que comezou o partido Bruce Esmond Bus. Sí, os xogadores son conscientes de que agora están perto dos playoffs, xogan na súa pista, que a súa xente parecen moi metidos. Arestora outro partido en xogo de momento. Murcia 2, Mazcroc Fuenlabrada 5. Estaremos, por supuesto, tamén atentos ao que sucede en Murcia. Aí está Andrés Rodríguez, marcha de Olivé, Amán de Olivé, primeira falta persoal de Albert Olivé. Está a atacar ben Andrés a Albert Olivé. Antes, bueno, unha pequena axuda de Albert Olivé, Andrés aproveitou moi ben para conseguir unha bandesa e agora atacándolle no 1 contra 1. Albert Olivé, 11 puntos de media esta temporada, 13,4 de valoración. Saca Andrés, balón para Kendall. En por fora Diguar, aí está Kendall, balón para Maisley con Kuzmic, hai pasos, moveu o pé de pivote Sala Maisley, balón para Fiat Juventud. Sí, Moncho dicíndolle que calma, que non hai ninguna presa. Sí, Moncho está dicindo que esté tranquilo, Claro. Aí está Albert Olivé. En ataque Fiat Juventud, balón para Ejambe, a suspensión de Ejambe, a pelota que non quere, ese rebote toca Maisley, será para o conxunto galego. Bueno, menos mal, porque quedara só Diguar, quedara enganchado Diguar no bloqueo e tirou só. Oye, por certo, Tito, un dato. É a primeira vez, lembrámonos agora, desde Bruce Esmond Bus, que ningún directivo, ninguna representación do equipo rival está no palco. Non viu ninguén co equipo.
Bueno, Que lectura se fai isto desde a perspectiva de Juventud? O presidente é un exxugador. A verdade é que o Juventud últimamente leva 4 derrotas consecutivas. Parece que perdeu un pouco a ilusión por entrar no playoff. O que pasa que, bueno, é perigoso porque... Hai que tirar ollo que sacaba posesión. Vai Andrés, o balón non. Ese rebote acaba tocando Pere Tomás. Barre Kuzmic. Balón para Oliven. É peligroso porque xogan sin moita presión. Non tenen a presión do descenso, están libres. Tampouco tenen moito que perder. Balón para Ehambe, o lanzamento de Moses Ehambe, canasta de 3, tripla de Moses Ehambe. Demasiado fácil. Demasiado lonxe de Diguar na axuda. É o segundo tiro de Ehambe só. Tito, esa defensa onte no adestramento mucho traballou, sobre todo tendo en conta que Juventud pode xogar con Albert Oliver e con Corey Fisher, os dous en pista, ou con Ehambe. E aí esa defensa a traballaron moitísimo sobre esa situación, sobre certos cambios en defensa, dando opcións a que tire alguén que non sea nin Ehambe nin sea Oliver, ou sea Fisher ou sea o propio Albert Oliver, se coinciden os dous en pista. Vamos a estar atentos a ver os cambios esos que fai o Obradoiro nese tipo de defensa. Cada vez que cambian no bloqueo directo frontal, no centro sempre cambian e despois rotan para non quedar pequeno con grande. Bueno, pues anotou un mes de última canasta de Bruces Monbous, o tapón non vale, estaba baixando, serán 2 puntos para Pere Tomás. Anotou Mesli despois dunha boa asistencia de Andrés, rebasando outra vez a Albert Oliver. Parece que unha das consignas do ataque do Brusens é ese, atacarlle a Oliver. Gran inicio de partido de Andrés Rodríguez. Aí está o lanzamento e sin baixaba, a sensación de que baixaba cando meteu a man aí Sala Mesli. De momento 8-7, un arriba Brusens Monbous. Manexando Andrés Rodríguez, pide dentro Mesli emparellado con Kuzmic, saca para Diguar, a tripla que boa, tripla de Diguar, 11-7 Brusens Monbous. Tiña cara de querer devolverlle a Ehambe Diguar, Ehambe, que xa saben, chegou aquí en Galicia en Copa Ourense, apenas estivo uns meses, cortou no logo Ourense e hoxe parte da directiva de Ourense, o seu presidente, o xefe de prensa, están aquí no palco precisamente para ver en acción, en directo, e saudar a Ehambe. O lanzamento de Ollovet non entrou, reboteou Mesli, meteu a man Kuzmic, o último foi Mesli, indica o colexiado. Balón de fondo para Fiat Juventud. É que estou recordando ahora de que na Liga LEP, cando estaba no top, que se enfrentaran Brusens Monbous e Copa Ourense, Ehambe fixera unha cantidad importante de puntos. Aí está Ehambe, meteu a man por detrás Diguar. E a falta persoal vai caer a Ben Diguar, será a primeira. Bueno, despois de eso Ehambe foi a Liga de Desarrollo da NBA. Sí, estaba con Paco García, ¿no? Que estaba en Ourense É un bon tirador, é un xogador bon un contra un. Tal vez o seu nivel defensivo ou a súa irregularidade sexa o seu maior defecto, porque é un xogador a mellor de rachas. Por eso, cuidado hoxe, que xa meteu a primeira e parece que está tendo bastante participación no xogo de ataque de Ehambe en Ourense, se recordades, fixeron unha pretemporada extraordinaria e logo, bueno, pois na temporada cortaron enseguida os 2-3 meses. Si, estou recordando, na Copa Galicia foi. Sí, na final da Copa Galicia, obviamente, fixeron unha Copa Galicia, bueno, increíble. Na final disputaron la Liga. Ehambe, que acredita 7 puntos esta temporada de media, con 3 de valoración por partido. Balón para Pumperla para Diguar. Diguar emparellado precisamente con Ehambe. Busca o bloqueo de Kendall, queda liberado Kendall. Balón para Pumperla para Andrés, buscando todos a Kendall. Ahora recibe Kendall. Quedan 6 segundos. Ahí va Kendall, marcado por Llobet. Kendall, falta clara de Nacho Llobet. Primeira falta persoal de Llobet. Está a facer Llobet un moi bo traballo defensivo, tratando de anticipar, tratando de aguantar, pero un xogador de menos envergadura. 2-0-2. Claro, un xogador de menos envergadura que Kendall aproveitou moi ben Kendall. Movera de fondo, Pavel Pumperla para Brusens Monbous. 5 minutos para a conclusión do primeiro cuarto. 2 arriba o conxunto galego. Move Pumperla, balón para Kendall. Suspensión de Kendall, canastra fácil. Despiste de Llobet na defensa e aproveitou moi ben. Non hai como falar, está claro. Sí. Primeiro despiste en defensa de Llobet, aproveitou no Kendall. Ehambe, balón para Albert Oliver, bloquea Llobet. Ahí está Ehambe, mete para Kuzmic. Perdón, que era Olivero que metía para Kuzmic. Balón complicado abaixo, meteu a man Mesli, perdeu Kuzmic. Se pases aos pivos ou arriba ou bote un pouco antes para que cheguen boas condicións. Subindo bola Andrés, recibe Diguar. Diguar saca para Kendall. Kendall circula para Pumperla para Andrés. Esperando o movimento de Diguar. Pegadiño el Ehambe. Ollo que quedan 8 de posesión. Video bloqueo arriba de Mesli. Ahí está Andrés jugando a continuación. Acaba sacando para Kendall. Lanzamiento liberado de Kendall. Non rebote Kuzmic. Outra vez rebasou Andrés Albert Oliver. En ventaxe aí.
Sí, pero a opción boa de pase sería cara ao tirador. Mira Kuzmic, canasta Kuzmic. Chegou tarde a axuda, demasiado longe. Estaba Pavel, saiu o pivo no bloqueo. Canasta de Kuzmic. Bueno, de momento tal vez demasiados puntos, ¿no? Están mellor os ataques que as defensas. Búmbrala para Maisley, ¿no? Estaba Llobet tratando de anticipar y hay falta persoal E a segunda. de Llobet. Segunda. É que Kendall, o xogo do Bruxelles Monbus está a ser inteligente agora mesmo. Están a buscar a Kendall, que ten ventaxa por centímetros e por envergadura sobre Llobet. E de momento se sacaron dúas faltas. Vai entrar Trías. Claro, aí o campo. Ahí está, segunda falta de Llobet, de Nacho Llobet. Vais o banco Llobet, entra Trías. 4 faltas de equipo Fiat Juventud. Movendo de fondo Pavel Pumprala. 14 segundos de posesión Bruxelles Monbus. Pide Diguar, balón fora para Andrés. Comeza o ataque o conxunto galego. Diguar, Saese Kendall. Está guardando un movimento de Maisley. O lanzamento de Maisley sin rebote, canasta. ¿Quién necesita rebote? Cando a mete y qué. Un bo tiro, un bo tiro a 5 metros, un bo tiro de Maisley. 6 puntos para Maisley, 2-15 de Bruxelles Monbus. Ejambe que se filtra. Banca para Pérez Tomás, balón para Trías para Albert Olivé quedó uno cambio con Kendall, rompe Olivé a suspensión de Olivé, a man de Kendall, boa man de Kendall, ese rebote para Andrés, sí, para Maisley. Aguantou ben Kendall un contra un. Dube bola Andrés. Agora Trías emparellado con Kendall, Andrés saca para Diguar, a tripla que boa, balón que non entra no salto Maisley, barre Maisley, aí está Maisley con decisión, o lanzamento de Maisley, canasta. Muy valiente. Rebote ofensivo, canasta, Sarah Maisley. Muy valiente Maisley, buscando o aro, ven que ten posibilidade, moi ben. 4 rebotes no partido para Bruxelles Monbus, 3 para Fiat Juventud. Vai meter a Sabané, Salva Maldonado. Ataque non vale, falta en ataque de Jordi Trías. O axuda de Maisley. Espera que vale, sí que vale. ¿Vale? Sí, foi posterior a falta, sí. Vale a canasta de Trías. O famoso círculo. Está dentro, ¿no? Eu non que non se ve ben. Daba a sensación de que sí, que estaba igual. Dá a sensación de que estaba dentro. Hai tempo morto, 2:52 é o tempo morto, non é ni de Moncho ni de Salva Maldonado, é tempo morto de televisión. Tempo morto que se produce con 17-13, de momento 4 arriba Bruxelles Monbus, e coa impresión, Tito, de que, como ti decías, os ataques están mellor que as defensas. Sí, de momento sí, os dous equipos soltos tratando de correr, algún erro defensivo na defensa do base Albert Oliver. Bueno, vamos a ir a Moncho. We go with double facing high. And we go with puño, okay? Vale, doble puño arriba y puño detrás. Y we score, if not, man on man, okay? Mira, vale, remember, sideline, out of bounds, baseline out of bounds. We put the ball in the opponent's hands, they match up, in man on man. Then we go with Pecho 1, for example, not Takatola, or you do handouts. Bang. Hey, fellas, improve the defense of the let's go. Eso está claro, eu quedaríame con esa última frase. Improve the defense, hai que mellorar esa defensa. Sí, é que si Juventud xoga cómodo, si se chega a un final igualado, pois ten opcións claras de gañar, porque xa digo, tal vez se xoga máis, curiosamente o Bruxelles Monbus, ¿no? Que ten opcións claras de playoff. Claro que sí, ademais despois da victoria onte de Unicaja, verémoslo logo no intermedio. Sí. Pois bueno, está obligado para seguir aí mantendo a 8ª posición. No outro partido en xogo, de momento, faltan segundos en Murcia para acabar o primeiro cuarto. Murcia 15, Fuenlabrada 15. Liño de persoal, Salah Maisley, ata o momento, bueno, agora 6 puntos. Agora ca entrada de Sabané, vamos a ver os emparellamentos, porque por centímetros Sabané ten bastantes menos que Maisley, é posible que Trías se defenda con Maisley, vamos a ver. Segundo tiro libre para Salah Maisley. O segundo de Maisley tamén dentro. 8 puntos pro xogador de Túnez. Sí, 8 puntos no primeiro cuarto. Está con boa man, ¿no? Os tiros libres, mira presión de Bruxelles Monbus tras tiro libres. Aí ven Olivé. E era unha das cosas que falaba tamén, que estaba a falar Moncho. E despois Olivé quedou agora con Maisley, Sí, cambiarán en cada vez. Balón de Jambe para Trías. Mete a man arriba Diguar. Busca dentro Fiat Juventud.
Aí está cargando Pere Tomás o lanzamento, non queda ese curto. Boa defensa de Kendall. Sí, boa defensa de equipo, presionando e despois cambiando nos bloqueos. Diguar para Kendall. Kendall fronte a Trías. Deixa para Andrés. Andrés de novo para Kendall. Últimos 2 minutos 15 segundos deste primeiro cuarto. Recibe Pumperla, tratando de gañar a posición Maisley. Meteu a man Pere Tomás. Barreu Kendall. Tocou no xeandio de Sabané. Piden pé desde a bancada. Aí está Olivé. Olivé rectifica e canasta. Sí, aproveitou moi ben o erro. Unha mágoa porque estaba só Maisley. Chegar a axuda a Sabané. Unha mágoa o pase. Estivo moi rápido de man aí Pere Tomás. Balón de Kendall para Andrés. Perros de Obradoiro, Obradoiro no Sar. Ahí está Andrés, Kendall. Kendall, Pumperla por atrás. Y ahora sí hay P. Hay P de Sitafaz Sabané. Balón para Blues Monbus. Vai entrar Quesada en Fiat Juventud. Vai xogar con 3 pequenos. Sí, agora Enjambe xogará de aleiro alto, defendendo a Diguar en parellas e con Diguar. Move Pavel Pumperla. Móvese ao seu lado Diguar, metía para Kendall. Con fortuna tocou Olivé, pero acabou barrendo Kendall. Andrés Rodríguez. 8 segundos de posesión. Perdón, Óscar, creo que van a buscar la situación de Pumperla para postear con Mari Quesada. Ahí está Pumperla, lanzamento, no, un rebote para Enjambe. Enjambe para Olivé. Veremos, se mete en balón dentro ahí a Pumperla fronte a Quesada. Ahí está Olivé. Olivé a continuación para Sabané. Sabané viu unha sombra e pensou que era Trías. Sí, moi ben na rotación Maisley. Saiu Kendall no bloqueo e estivo moi atento Maisley. Ten un problema na súa man dereita Sitafaz Sabané. Xa onte na sesión de tiro de Juventud vimoslo tirar dun xeito bastante raro. Dalle afectar o seu xogo esa doenza. Balón para Andrés. Andrés para Diguar. O lanzamento está pisando. Canastra de Diguar. Bonita canastra, ben Diguar. Y ahí está de novo asistindo Andrés. Olivé topa con Maisley. Saca para Enjambe. A tripla que boa, tripla que non. Rebote para o xigantón para Maisley. Maisley deixa para Andrés. Y outra vez tratando de xogar en transición. Blues Monbus. Ahí está Andrés, ayuda de Sabané, balón, canasta. Balón arriba, ahí no ceo está Maisley, canasta Maisley. Canasta Blues Monbus, 23-15, máxima diferenza do partido, tempo morto, salvo abandonado. Blues Monbus pode correr e aí xogan moi soltos. A defensa todavía non estaba colocada. O pick and roll, o 2x2 Andrés Maisley funcionou unha vez máis. 23 puntos Blues Monbus, 12 de Maisley. A ver qué dice Alba Maldonado. Después del bloqueo, donde sea, no puede coger y dejar el paso a este libre, porque si no, esto es pase arriba. Finta y recuperad, ocupad el espacio del rol. No lo dejes. Pasa el bloqueo por arriba o por abajo. Está a falar do último bloqueo. Porque Andrés, como non é un gran tirador, se pode pasar os bloqueos por debaixo. Y estaba dirigiendo a Salva Maldonado a Albert Oliver sobre la situación con Andrés. Claro. Seguid jugando, no os quedéis quietos, ¿de acuerdo? Recordad de pase, finta, pase de vuelta y seguid jugando, ¿vale? Venga. Eu creo, corríxeme Tito, corríxeme Sergio se me equivoco, eu creo que fala exactamente destas situacións nas que Andrés está rompendo a Olivé e está penetrando unha e outra vez e mandando balóns arriba para Maisley. Por eso ya decía que hai que tapar ese corredor por lo que está entrando Andrés Rodríguez. Antes contra Albert Olivé, incluso sin bloqueo, pero no xogo de bloqueo o normal con un xogador como Andrés que é rápido pero non é un gran tirador é pasar de segundo por detrás, de terceiro por detrás e recuperar rápido o pívot, ¿no? Balón para Sabané, Sabané para Enjambe, moviendo por fora. Ahí está Mari Quesada, busca Quesada, Trías. Ahí está Trías, o balón de Trías para Sabané, complicado. Vaya a haber falta. Sí, chegou tarde Andrés e meteu a man. Falta personal, Andrés Rodríguez será a segunda en este cuarto de Blues Monbus. Entra Rafa Luz. Preparado xa Rafa Luz, rápidamente despóxase da camisola. Entra tamén Buford, séntanse Pumperla e Andrés Rodríguez. 35 segundos, 23-15, 8 arriba o conxunto galego. Moverá de fondo Albert Olivé para Fiat Juventud. Ahí está Olivé. Olivé para Sabané. Sabané con Trías. Pide de nuevo Albert Olivé. En diante de la Kendall. Deixa yo lado izquierdo Kendall. Ahí está Olivé a suspensión. Pasiña atrás. Apoyóse na agua. Bonita canasta de Albert Olivé. Cambiaron e despois volveron a cambiar, pero Rafa Luz non estivo suficientemente atento. Esa era a situación título que falaba ao principio. Sí, bueno, é que unha cosa é cambiar tácticamente paras o ataque, pero logo hai que defender un contra un. 24 segundos, 3 décimas. 23-17, tempo morto. Agora solicitado por Blues Monbus.
por organizar ese último ataque. We want only one offense. Vale, de acuerdo. Bien. Vamos con Aspas. Vamos con Aspas. Robbie, go on the court. Quédate, Salah. We go with Aspas. Vale. Hamel por switch. Son 2 vueltas. De acuerdo, 2 vueltas. Daytime. Men on men. We go with 5. But if they follow Alberto, Robbie quick to run back Livo. Uno back, y they go through, vale, y they follow, is back, 5 back, por 2 vueltas. Bueno, pues escoitábamos aí a Moncho deseñando esa última xogada. Principiaba dicindo que quería un ataque, Sí, que decir, quedan 24 segundos. Sí. Daba entrada Hamel por Maisley, busca máis tiro, entra tamén Corbacho, máis situación de fora. E aparte que a Peña está en bonus, é dicir, Sí, señor. E logo tampouco arriscar moito. E logo, desde logo, se quedan segundos, pode facer falta na súa defensa Blues Monbus. Que pasa que se quedaron en zoa. Ahí está. Rafa Luz, marcado por Albert Olive. Ahí está balón de Rafa Luz para Corbacho, diante del tenga Quezada. Atención a las vueltas de Hamel, buscando posición Hamel, marca manga testa Rafa Luz, o bloqueo de Kendall, ahí están, a continuación Kendall, falta, lástima, hai falta de Hamel, haberá tiros libres para Livon Kendall. O que está claro é que os xogadores fixeron exactamente o que Moncho lles pediu. Un ataque longo, vueltas dar 2 cortes, bloqueo arriba, penetrar, bueno, de logo a conexión de adestrador, xogadores en total. Sí, señor, e a xogada desembocou o tiro a falta de 2 segundos. Nese balón para Kendall e a falta na axuda de Moses e Hamel. Anota Livon Kendall. As porcentaxes de Blues Monbus neste primeiro cuarto, 88% de 2, 5 de 5 desde a liña de persoal. Vai un ritmo de 100 puntos. Segundo dentro, anotou Kendall. Os interiores de Blues Monbus marcando as diferenzas. Ahí está Albert Olive, o lanzamento de Olive sobre a Bucina e acaba este primeiro cuarto 25-17. Nosar está mandando o conxunto galego. Bueno, pois 25-17 ese é o resultado despois dos 10 primeiros minutos. Leva camiño dos 100 no marcador o conxunto galego. Eso fala de que o ataque está funcionando los AR, que o ataque de Blues Monbus carbura sobre todo, Tito, grazas aos 12 puntos de Maisley, 4 de Kendall, prácticamente entre os dous interiores do conxunto galego, os mesmos puntos que o seu rival. Sí, jugaron bastante ben o Blues Monbus, buscando as súas ventaxas no xogo interior, e sobre todo se sacaron de encima eso que falábamos antes de empezar o partido, de ver que tal sentou a vitoria en Madrid. Non están relaxados en absoluto. Tito, cambia a estrutura do quinteto Salva Maldonado, mete a Mani Quesada con Corey Fisher, entra Alex Barrera, e outro Sabané e Jordi Trias. Sí, e desde logo funcionan os interiores, eu creo, Tito, tamén porque hai un base que lles está surtindo, bueno, se está abastecendo Andrés Rodríguez neste primeiro cuarto moi superior ao Albert Olive, ¿no? Sí, unha boa nova para o conxunto galego. Marcou o ritmo do primeiro cuarto, o Obradoiro incluso pudo correr. Bueno, pois quinteto de Juventud que nos salientaba Sergio. Vemos o de Blues Monbus, no que anda Rafa Luz, está Corbacho, Buford, Hamel e Kendall. En acción o conxunto visitante con Fisher, balón de Fisher para Trias de novo para Fisher, primeiro lanzamento de Fisher, non, ese rebote para Trias con Hamel, a pinta de Trias, canastra de Trias. Sí, cuidado Anotou con Jordi Trias. Hamel é un xogador de menos envergadura que Trias, tal vez tanto Trias como Sabané non son xogadores que fora creen moito peligro, pero perto do aro sí, os dous. Organizando Rafa Luz, balón de Rafa para Hamel de novo para Rafa. Ahí está Hamel que amaga, reacciona Trias, balón para Kendall para Buford, posteando a Quezada, o lanzamento a reviravolta, non quedase curto, rebotea Trias. Sí, pero interesante, postearle porque Quezada é un xogador pequeno, interesante o ataque. É o que nos apuntaba Sergio, non está Pumprela, pero agora o que postea a Mani Quezada, pois é Buford. Balón para Sabané, a finta, canastra de Sitafaz Sabané, parcial de 4-0 de Juventud neste segundo cuarto. Como diríamos os adestradores, chegou tarde a segunda axuda. 25-21, Corbacho para Rafa, de novo Corbacho, primeira tripla de Corbacho, dentro. Ahí está o caroneiro do SAR, aparece Corbacho, 3 para Corbacho, 28-21. Barrera, que é un xogador novo,
vai ter que estar moi pendente de Corbacho, que como te despistes medio segundo, pois sabemos o que fai. Sabané, balón para Corey Fisher. Ahí está Fisher, queda enganchado Rafa Luz. Balón para Quezada. Quezada frente a Buford. Ofrece bloqueo Sabané. Ahí está Quezada, saca Quezada. Fisher circula, Trías, lanzamiento dentro. Canastra Jordi Trías. Moi traballado o ataque da Peña porque a defensa de Brusel foi boa. Anotou Jordi Trías. 4 puntos neste segundo cuarto para Trías. Kendall para Buford. Buford de nuevo. Momento por fuera para Rafa Luz. Recibe Corbacho. Ve otra tripla dentro. Está on fire. Aparece gente que Alberto Corbacho no partido. Segunda tripla para él. Parece que vai de inmediato. Vai desfacer o cambio de barrera porque non pode con Corbacho. Agora mesmo fintoulle que iba polo bloqueo. Saliu polo outro lado completamente só. Mani Quezada. Axuda de Kendall. Aí está Quezada fronte a Buford. O lanzamento. Canastra. Engancháronse, eu creo, entre Buford e Kendall aí na defensa e ao final aproveitou Quezada. A tripla de Mani Quezada. Kendall. Balón de Kendall para Buford. Rafa Luz. Dai Hamel. Ahí está Rafa. Hay falta personal. Falta personal de Trías. A falta de Trías será a segunda. Primeira falta personal de Fiat Juventud neste cuarto. Vai ser Alex Barrera, lógicamente. Se llama todo esto Moncho Fernández a Robbie Hamel para ajustar detalles. Está falando también con Hamel, dos colegiados. O principal, Benjamín Jiménez. Move de banda Blues Esmond Bus. Balón precisamente para Hamel. Ahí está Hamel frente a Trías. Hamel para Buford. Buford para Kendall. Kendall para Rafa Luz. Perseguido por Fisher. Hamel. Ahí está Hamel. Mira, tripla adentro. Tripla de Robbie Hamel. 3 de 3 de Blues Esmond Bus neste segundo cuarto. Hamel continuando o final do partido de Madrid. Acabou o partido de Madrid metendo todo. Empeza o partido de hoxe metendo. Anotó Robbie Hamel. Escalofriante tripla do xogador norteamericano. Mani Quezada. Quezada frente a Hamel. Frente a Kendall. Trata de romper. Toca Hamel. Balón para Sabané. Sabané saca. Trías. Trías presionado por Buford. Quezada. Quezada. Lanzamiento ante Kendall. Dentro. Bueno, qué canastón de Quezada. Obvio la posesión. Anotó Quezada. Kendall. Kendall para Corbacho. Corbacho. Saca Corbacho de nuevo para Kendall. Diante del Sabané. Gran pase. No. Falló Rafa Luz. Tal vez tirou un gran pase de Kendall. Tirou demasiado rápido, tal vez por medo a un tapón que non chegaba porque estaba só. Trías. Balón de Trías para Quezada. Quezada con Corey Fisher. Otra vez cambio. Fisher con problemas. Diante de la Rafa Luz. Ahí está Fisher. Fisher que se complica. Acaba sacando Fisher. O lanzamiento de 3. Outra tripla. Outra tripla do Juventud. Tal vez unha axuda demasiado larga de Corbacho. Non tiña necesidade de chegar tan adentro e deixou a esquina a Ventura. Sí, señor. Anotó Ventura. De momento duelo de triplas neste segundo cuarto. Balón para Rafa Luz. Y hay falta en ataque de Corbacho no bloqueo. Bueno. Está protestando airadamente Corbacho. Pídelle calma ao colexiado. Trías probablemente hai que ver a repetición, pero Trías tamén puxo algo da súa parte nesta falta. Primeira falta personal de Alberto Corbacho. E atención a reacción do Fiat Juventud con este cambio de quinteto. Sí, es dous triples de Quezada. Suárez, o chaval con número 33, Alejandro Suárez Castro. O parcial de 9-14 pros verdenegros neste segundo cuarto. Momento Fisher. Balón para Sabané, de nuevo para Fisher. Ahí está Fisher. Fisher comprometiendo a estabilidad de Rafa Luz. Combina con Sabané. Sabané y ahí ve. De Corbacho, posesión para Blues Esmond Bus. Vai volver Maisley. O Juventud a baixa de Gaffney cubriu con xente da canteira. Llobet, que era o xogador que empezou proceder da canteira. Suárez, son xogadores novos. O Juventud, no que estamos a falar, tampouco ten maiores aspiracións deste ano que manter a categoría. Entón, aproveita para dar minutos a xogadores da súa canteira. Hai falta persoal de Buford. Axudou aí das mans para equilibrarse en acción de Mani Quezada. E a primeira falta persoal de William Buford. Pois o banco Kendall entrou Salah Maisley. Maisley lembren 12 puntos no primeiro cuarto. Move Quezada. O balón de Quezada, punte 1 Buford. Chegou a Sabané, balón de Sabané. Aí está o lanzamento de Fisher. Non, ese rebote para Maisley. E hai falta de Alejandro Suárez. Sí, no rebote. Primeira falta persoal de Suárez. Balón para Blues Esmond Bus. Atención ás costas de Salah Maisley. Con problemas como lles comentábamos esta semana.
E tamén atención ás evolucións de Fischer, de momento fallón. Sí, de momento non participou no primeiro cuarto, non está moi metido, non? Dando sensacións de que esa doenza que ten no estómago, eses problemas sí que lle están afectando o seu xogo. Probablemente está máis a súa cabeza tamén pendiente deso e non lle axuda. Subindo bola Rafa Luz. Apenas 5 minutos para chegar ao intermedio. Aí veremos os partidos adiantados a esta xornada. Victoria de Unicaja, a derrota de Lagún Aro, do vindir rival de Blues Monbus. Ese partido veremos los sábados en directo na televisión de Galicia. Aí está Rafa Luz, balón para Hamel, a finta, marcha de Alejandro, aí está, busca Cabo a canasta. Anotou Robbie Hamel. Impresionante cando xoga cara ao aro, Plántase, ataca o aro, pode tirar, pode penetrar, é un xogador moi difícil de parar, así. 5 puntos para Hamel. 5 arriba Blues Monbus. Balón de Alejandro Suárez. Corey Fischer. O bloqueo de Sabané. Aí está Fischer. Fischer a bomba, canasta. Que non estivo activo na axuda, deixou de tirar demasiado fácil. Anotou primeiros 2 puntos para Corey Fischer. O base do Bronx. Aí está Corbacho. Balón para Buford. Lanzamento de 3 de William. Tripla de Buford. Canasta de William Buford. Outra vez o bloqueo ciego deste lado. Faculta un tirador. Ahí responde Fischer, o lanzamiento de 3 de Fischer. Saez se rebotea Hamel. O Brusel tratando de correr. Ahí está Rafa saca para Buford. Buford para Hamel. De nuevo Rafa. Marca dedo arriba. Marca xogada. Rafa Luz para Blues Monbus. Ahí está Rafa para Robin. Hamel de nuevo para Rafa. Diante de Alejandro Suárez. Busca un emparellamento de Hamel. No, deixa para Maisley. Maisley con Sabané. Maisley. Nada. Acabábase a posesión. Non tiña ángulo Maisley. Quezada. Ahí está Quezada diante del Hamel. O lanzamento con moito arco. Bonita canasta de Mani Quezada, que está enchufado. Sí. Canasta bonita de Quezada. Pro 39-35. Está un partido realmente bonito de ver. Realmente aberto, con superioridade dos ataques sobre as defensas. Aparte, os dous equipos tratan de correr, tratan de xogar con transición, se non poden facer contraataque. Estás a ver un partido bonito. O que pasa é que hai que ter cuidado cas rachas. Antes foi unha racha de Jambe, agora unha racha de Mani Quezada, xogadores exteriores do Juventud. Reforza Salva Maldonado o equipo con Kuzmi no interior, outro hombre grande e mete al Albert Oliver. Sí, porque Corey Fischer non parece estar moi metido, ¿no? Está renqueante deses problemas estomacais. Aparte é un xogador importante para eles, Moi importante. Primeira falta persoal de Pérez Dumas. Move Rafa Luz. Aí está Rafa, balón para Hamel, a finta ante Alejandro Suárez. Rafa, o lanzamento de Robinón, rebote para Kuzmic. Acaba collendo ese balón Juventud. Outra vez. Aí, a ver que indican os colexiados. Vale, falta de Buford. Falta de Buford. É que o Juventud está a correr en canto poden, transicións rápidas. Agora o balance defensivo de Maisley non foi bo. Tito, Quesada cambiou o ritmo do partido totalmente. Sí. Aí está de novo a acción coa asistencia de Mani Quezada. Mete a man por trás Buford. Unha acción que ben puido aforrar. Sí. 2+1 para Fiat Juventud. Pero bueno, balance defensivo de Maisley, balance defensivo en xeral do equipo. Se o Juventud corre, despois aparecen xogadores como Mani Quezada ahora, Jambe antes, por eso están no partido, o sea. O lanzamento de Kuzmic, se acabou nos sacando Salah Maisley. Moi ben Maisley, moi rápido e moi arriba. Rafa Luz, móvese Corbacho, trata de enganchar no bloqueo. Ahí está Rafa Luz penetra lo pasado, bonita. Canastón de Rafa Luz, canastón de Rafa para Blues Monbus. Un xogador que ten unha potencia de pernas enorme, acabamos de verlo, ¿no? Aguantou no aire, recordou unha canasta de Dr. J de Julius Irving. Julius Irving, sí señor. Philadelphia 76ers. Momento Albert Oliver. Don Blas Temedes. Ahí está, balón para Kuzmic. Tapón estratosférico de Maisley. Ahí está Corbacho, balón para Buford. O lanzamento de Buford. Non, lástima, porque era matrícula para unha gran xogada. Acaba recuperando esa pelota Ventura para Fiat Juventud. Ahí está Ventura. Sería o xogo Mani Quezada. Diante del tenga Corbacho. 2 minutos 30 segundos para a conclusión do segundo cuarto. Quezada, lanzamento. Non, ese balón Kuzmic, Maisley, Hamel. Acaba barrendo Rafa Luz. Estánse repartindo aí dentro, pero ben. Balón para Buford, a fin do lanzamento. Tabo, canasta. Canasta de William Buford. Moi bo pase de Rafa Luz, moi listo. Sacou moi rápido o balón, viu o pase e anotou Buford. 43-37, corríxeme Tito, dicíamos ao principio do partido que unha das claves era controlar os bases do Juventud. De momento os bases de Blues Monbus están mandando no partido.
Sí, sí. Tienes que hacer hasta debajo del aro. No puedes ahí ir, cambiar ahí mirando el balón. No, profundo debajo cuando estés allí. Coge la posición. Después, no durante. Eso es lo que quiero. Me da igual. Está bien. Defensa. 24 en ataque, 24. ¿De acuerdo? Sí, y volvemos a T1. Vamos ahí, que no nos metan contraataque, chicos. ¿Qué hacemos? A verdade é que No nos quedemos en posiciones intermedias. Vamos a jugar ahí un poco ahí con pases en ataque. ¿De acuerdo? Y en defensa más sólidos. Tenemos 3 faltas de equipo solo, hombre. Uno más. están falando de T1, que debe ser unha defensa, un tipo de defensa que a veces cambiaban os bloqueos e quedaban en zoa, pero sobre todo penso que a ventaxa chega cando Bruxelles Monbus corre, cando poden soltarse, cando poden xogar con transicións. Estábamos viendo aí o canastón de Rafa Luz ano pasado. El comezaba Maldonado insistindo ya Kuzmic no traballo sobre Maisley. Sí, e logo tamén no tema das contras, en máis defensa, en que xoguen con máis pases. Outra vez o apres de Bruxelles despois de saque. Hai falta persoal de Rafa Luz, meteu a man aí na subida de bola de Albert Olivé. Será a cuarta de equipo para Bruxelles Monbus. Sí, entra en bonus, pero bueno, unha boa noticia, ¿no? 8 minutos de unha defensa decente, bastante aceptable, sin faltas. Leva Bruxelles Monbus sin entrar en 6 faltas en todo o partido. Sí, por eso. Primeira falta persoal de Rafa Luz, vaise ao banco, descanso, volve Andrés Rodríguez. Esto van a poder utilizar na segunda parte, están tan pouco cargados de faltas. Ahí está moviendo por fuera Juventud. Balón para Alejandro, lanzamiento, canasta. Vaya canastón que acaba de anotar ahí Alejandro Suárez con Hamel pegado. Estos da Peña tiran desde calquer lado. Sí. Aparte son novos, son descarados. Bola tenis, madre mía. Corbacho con Andrés. Atención, un movimiento por fuera de Tiguar. Balón para Hamel. Hamel pisa o lanzamiento, afinta o lanzamiento de Robbie. Canasta de Robbie. A respuesta de Robbie Hamel. Ahí va esa. Estaba pisando. Sí, estaba pisando, pero que está segurísimo neses tiros, prácticamente sin fallo. Anotó un Robbie Hamel, pro 45-40. Moviendo por fuera Juventud, ahí está Olivé, balón para Kuzmic, con el Maisley, ahí está Kuzmic trata de desequilibrar, moveu o pé de pivote e aguantou moi ben, entraron as dúbilas aí a Kuzmic. Ese emparellamento de momento está a favor do tunecino e a favor do Bruxelles Monbus. Kuzmic leva 2 de 5 en prácticamente 10 minutos de xogo. Ahí está o momento, bueno, move en reiteradas ocasións o pé de pivote. Momento Andrés, balón de Andrés, o lanzamento de Corbacho, non, cuida haber falta, non indica nada os colexiados, protesta Corbacho, eu creo que a falta é clara. Subindo bola Albert Olivé, aí tratando de tapar ao corredor al Maisley, e aí falta antideportiva de Maisley. Bueno, eso hai que ver a repetición, a mí non me pareceu, de logo. Maisley non dá crédito a esa indicación, pero como que antideportiva? Non sei se podemos ver a repetición, pero non o pareceu que se lle escapaba, poñía a man ao costado. Pero onde poñemos o listón, entón? Claro, non pareceu. Que vai ser antideportiva neste partido? Eso hai que deixalo moi claro. Vamos a ver. Aí hai cambio, aguanta un contra un. Mete a man. Parece que se lle escapa un pouco. Non hai nada. Solta, eso non pode. Non hai nada, non. Non sei por que puido ver o árbitro. Y mira esta de Corbacho, ahí está, como lle golpean, é un pau claro. Sí. E está diante do árbitro. Pode ser despois do tiro, pero golpean llamado. Non entendo esta antideportiva. Eu non entendo o que acaba de suceder nos últimos 20 segundos, pero sí que me leva a pensar que Bruxelles Monbus é o cuarto equipo da Liga Endesa o que menos faltas lle pitan. Bueno, eu me estaba fixando aí 2 ou 3 minutos que Salva Maldonado estaba a falar. Sí, Tito, é o que quería comentar. Estaba a falar Salva Maldonado colleu a Jiménez, botou un rato largo falando con él, indicándolle posición de man sobre Salas Maisley. Igual esta falta é mérito do adestrador de Juventud. Eu creo que Moncho sabe un pouquiño tamén o que está facendo Maldonado, claro, e o que está tratando de compensar agora. Mira. Está a tratar de facelo, claro. Falando con Jiménez e con Castillo. Está dicindo Jiménez que vale, que se sente. Claro, que a verdade é que é unha cousa injusta, ¿no? Porque é unha falta que non existe. Pode existir a falta, que bueno, hai un matiz, ¿no? Pero dende logo antideportiva non. Pois o caso é que na liña de persoal está Albert Olivé. Estamos falando de Fiat Juventud, o conxunto máis fiable da Liga nos tiros libres. 81% de acerto como equipo. A discusión viña
porque Moncho entendía que era cuarta falta de equipo de aquí. No, é quinta de equipo. Sí, sí. Bueno, e menos mal que non deron a canasta válida, porque Oliver anotara. E escoitade agora o pabellón gozar. Berros de fora a fora. Anotou Albert Oliver, 45-44. Bueno, importante non perder a concentración por estos asuntos. Queda un minuto, hai que marchar ao descanso despois desta primeira metade con vantaxe. Momento Fía Juventud por mediación de Ventura, balón para Alejandro Suárez, mete dentro. Ahí está cargando xogo o conxunto de Maldonado, lanzamento, gancho, non. Ese balón acaba tocando Kendall, queda suelto, balón para Hamel. Transición rápida, dúrmese Hamel, chega Oliver, recupera o conxunto verde-negro. Era este momento anterior do Juventud, o fan moitas veces, os repiten, poden xogar interior para un pivot ou interior para un aleiro. Ahí está Albert Oliver. E o van a repetir outra vez o mesmo movimento. Momentos de Ventura, Alejandro Suárez. Bloqueo o papel de Tomás abaixo. Albert Oliver. Sai Kuzmic, aí sube Kuzmic a ofrecer o bloqueo, aí está Oliver, balón de Oliver para Alejandro Suárez, o lanzamento de Suárez, non, rebote longo para Blues Mombús, e hai falta de Kuzmic, e agora hai que andar rápida antideportiva, claro. É que puxeron o listón moi baixo nas antideportivas. Tempo de Moncho. Entón agora é normal. Primeira falta persoal de Kuzmic, hay tempo morto, como decía Sergio, de Moncho Fernández, y ahí está de nuevo acción de Kuzmic. Bueno, y o público ya está encendido, Bueno, moi ben. Está no seu papel o público. Claro que sí, é o que ten que facer. Claro. E que ademais hai certo, eu creo que hai certa sensación na bancada de cansanzo, de hartazgo, de xa está ben, non, do que se está vendo esta temporada. Bueno. O caso é que non oímos con todo esto, non oímos a Moncho. Andrés, Alberto y Ben, ball, hand off the pecho uno, vale, but don't go straight to the ball screen, screen in, screen Rob, screen Rob. Hand off and look for the screen, look for the flare. He screen you, and we look for the shoot, Rob. Okay, if there is nothing, fake the hand off and attack baseline. If it's some, swing the ball to the perimeter player in the corner. Bueno, pois polo que víamos na pizarra, están organizando unha xogada, organizaba mucho unha xogada con Andrés, Hamel e Kendall arriba, comezan xogando un 2 para 2, Andrés e Hamel, ofrece o bloqueo para o movimento de Hamel Kendall e logo que buscan un lanzamento aproveitando ese bloqueo de Hamel. Eso é o que diseñaba a pizarra, veremos como sale. Bueno, primeiro pasar o campo. Sí, señor. E a todo isto quedan, pois nada, quedan 15 segundos. Subindo bola Blues Mombús. Aí están tres. Pase o pivot. Organízase, dale como marcaba na pizarra. Aí están Hamel, Andrés, bloqueo de Kendall, o lanzamento de Hamel. Aí está Hamel, non ese balón. Peta no tabuleiro, toca Diguar. Pois a primeira para Juventud. Primeira que falla Hamel hoxe, bueno, hoxe na segunda parte do partido de Madrid, penso. Ahí está el rápido ataque de Juventud. Esto acaba con esa mandarina. Acaba o primeiro tempo, 45-44. Enmendou a plana neste segundo cuarto Fiat Juventud. Parcial de 20-27 e a subiu a fútbol por el arbitral. Aparte de todo eso, 27 puntos son demasiados puntos encaixados nun cuarto. Seguro que a charla de Moncho no descanso vai por aí, no? Mellorar a defensa para poder correr, para poder xugar con máis soltura en ataque e sobre todo para que Juventud non se meta tanto no partido. Bueno, pois partido aberto, 45-44, tempo de intermedio que nos imos aproveitar para tomarnos un respiro con Bifrutas, un produto para toda a familia san e nutritivo, que ademais está riquísimo. Con Bifrutas seguimos buscando a mellor afección. Bifrutas da competición tamén queren encontrar e premiar o mellor afeccionado. Todos podedes participar e gañar magníficos premios animando os vosos equipos. Entrade en mejoraficionbifrutas.com, mejoraficionbifrutas.com, ou descargarvos a explicación en Google Play ou Apple Store e participade subindo os vosos vídeos. Participade nun concurso refrescante como Bifrutas. Heredes premio seguro. Beber voso mundo con Bifrutas, animando a vosa afección. Falar de afección, amigos, nesta Liga Endesa e falar de Blues Mombús, probablemente, sen o probable, a mellor afección da Liga. Tempo de lecer un segundo si estamos cos partidos adiantados a esta xornada número 30. Sí. Vale.
Bueno, pues de nuevo con todos ustedes, señoras e señores, quedan 4 minutos para unha do mediodía que seguimos aquí en directo no pabellón multiusos do SAR. Estamos no intermedio deste partido, quedan 5 xornadas para a conclusión da Liga regular na Liga Endesa, 45-44. De momento está gañando por un punto Bluesense Monbus a Fiat Juventud. E como dicía, tempo de descanso nunha xornada que está servindo en Santiago no multiusos do SAR para que se poña en marcha unha acción de solidaridade, a Operación Kilo, que, bueno, coñecendo esta afección, Sergio, a vos seguro que está sendo un éxito, ¿no? Sí, acabamos de falar ahora dun membro das peñas que organizan este acto solidario. Están auténticamente desbordados, é dicir, aí teñen unha cantidad, e estábamos traballando entre 8 e 10 personas para recoller paquetes, bolsas, toda a comida non perecedera que trouxeron os aficionados. Estaban pois auténticamente desbordados. Dicho que un éxito total, que había pois un montón de comida que trouxeran os aficionados, que xa sabes que eso se vai destinar a Cruz Vermella, e será a Cruz Vermella quen que reparta ese tipo de alimento. Bueno, pues sabendo un poquinho do éxito, deste éxito tremendo, desbordando todas as previsións, a Operación Kilo, claro, un entende o enfado dos afeccionados, non, que chegaban con bolsas, con pesos ao principio do partido e que se encontraban coas portas pechadas, tendo que aguantar con eso, bueno, na man, media hora na porta. Pues claro, hai que entender tamén que o enfado, pois acabara cundindo na bancada por non ter o que habitualmente teñen, non? Que é a posibilidade de entrar no campo pois unha hora antes. Vai comezar isto, Tito. Segunda metade en marcha, 45-44, porcentaxes, grandes porcentaxes de Bluesense Monbus. Son rebote ofensivo para Juventud, pero 45-44, a pesar es que mesmo na valoración hai 20 puntos de diferencia para os galegos. Hai 20 puntos porque o Bluesense Monbus non falla, ten un 71% en tiros de dous, un 42% en triplas, un 100% en tiros libres, solo 6 perdas, 11 asistencias. Está a facer un partido moi serio, tal vez o pero que se poida poñer a defensa do segundo cuarto, que permitiu correr o Juventud demasiadas canastas e de aí a igualdade. 27 puntos. Seguían falando cos colexiados desa falta antideportiva indicada a Salah Messi no banco de Bluesense Monbus. En acción o terceiro cuarto con Andrés Rodríguez. Aí vemos a Andrés, vemos tamén a Diguar que conecta co balón, de novo balón para Andrés, Kendall que bloquea o lanzamento de Diguar, non, quedóse corto, rebotea Olivé. Sí, pero nese bloqueo chego final están a sacar sempre tiros, Sí, hai vantaxe aí sempre. Aí está Andrés Rodríguez, cúmprala, vemos a Diguar, vemos a Kendall e Maisley, quinteto titular de Bluesense Monbus. Albert Olivé para Quesada, móvese Ejambe. Circula Olivé, balón para Albert Olivé, emparellado a él Andrés Rodríguez, o bloqueo de Sabané, balón para Llobet, combina con Sabané, a pinta, mete a man abaixo Andrés, acaba esta posesión. Aí intimidou un Maisley, Sabané levantou a cabeza, viu un tipo de 2-17 e dixo, ui, dou a volta, sí, e vamos ver que potemos. Maldonado sigue cargando ya tinta os árbitros sobre ese tema das defensas de Maisley, que hai insistindo que baixo os brazos. Cada vez que pasa o árbitro por aí, lo recorda. Ahí está Pavel, Púmprala, Andrés Rodríguez. Y de arriba, o bloqueo de Maisley. Ahí está Andrés, balón para Kendall. Pudo haber falta de Llobet, o rectificado, canasta de Kendall. Canasta de vivo, Kendall. Llobet aguantou moi ben, non picou unha pinta e tivo que esforzarse. Foi canasta de mérito de Kendall, Anotó un Livon Kendall. Albert Olivé, balón para Ejambe, marcado por Púmprala. Nacho Llobet, Olivé. O bloqueo de Sabané, balón de nuevo para Llobet, queda liberado, lanzamiento de Llobet. Quedou liberado. Atentado contra o tabuleiro no SAR. Ya sabemos por qué quedou liberado, ¿no? Sí, señor. Andrés Rodríguez penetra, deixa para Maisley. Bonita asistencia, séptima asistencia de Andrés Rodríguez. Esta conexión cuando chegan en transición o en contraataque, de logo é mortal para a Juventud. 7 asistencias Andrés Rodríguez, mellor asistente da Liga, mellor equipo nese apartado Bluesense Monbus. Mari Quesada. O movimento de Jambe, pide Olivé, aí está Quesada, tírase contra Maisley, balón para Sabané, o lanzamento canasta, puede haber falta en ataque de Quesada. Bueno. Está protestando desde Ochan, Salah Maisley, xa se reincorpora. En ataque o conxunto galego con Andrés Rodríguez. Diguar para Kendall, diante del Llobet, recibe Púmprala para Andrés, 10 segundos, hay que comenzar a mirar aro. Atención con movimiento de Diguar. Andrés, mete a man Llobet. Y quedouse a media entrada, tal vez. Vamos a ver la repetición. No, aquí estamos a ver a acción de Quesada y a falta en ataque que reclamaba Maisley.
Saca de banda Blues Monbus con 3. 4 segundos. Oye, que quedan 3 segundos. Ahí está Kendall. Kendall, ayuda de Oliveira. Lanzamiento de Kendall. Canasta bonita de Livon Kendall. Vaya, dúas canastas difíciles de Livon Kendall. Ben defendidas. Además, esta no límite da posesión. Dúas de moito mérito. O pianista ni se despeina, Ahí está Llobet. Llobet con Kendall. Balón para Sabané. Problema. Recupera Kendall. Deixa para Andrés. Recoge ahí Llobet. Ahí está Andrés. Hay falta de Albert Olivé. Parece que a defensa na salida da segunda parte bastante mellor que no segundo cuarto. Segunda falta de Albert Olivé. Primeira neste terceiro cuarto de Fiat Juventud. Volve a cancha Jordi Trias. Necesita centímetros aí na loita con Kendall Salva Maldonado. É que a verdade, as dúas canastas de Kendall non é que fora mal defendido, porque Llobet estaba perto dele. O que pasa é que, sí é verdade que un xogador máis pequeno permite os tiros. Andrés Rodríguez. Balón de Andrés, recibe Diguar, busca a Maisley, Maisley fronte a Sabané, trata de botar fora Sabané, e hai falta. Sacou a falta. Falta de Sitafa Sabané. O balón de fondo continuará en poder de Blues Monbus. E a terceira falta que forza no partido Salah Maisley. E Blusens 0 en faltas. Vai mover de fondo Andrés Rodríguez. O movimento de Pumperla. Sai Diguar, hay que mover ese balón para Kendall. Ahí está Kendall, mete a man Olivé, balón para Diguar para Andrés. 9 segundos de posesión. Indica ya Maisley que vaya para otro lado. Ahí está Andrés, a pinta de Andrés, penetra Andrés, un movimiento para Maisley, ¡carajo! ¡Corazón de Salah Maisley! Asistencia de nuevo fantástica de Andrés Rodríguez. O xogo consiste en rebasalo e botar o balón ao aire. Pero mira como dirixiu Andrés, como estaba no outro lado, quixolle coa cabeza un aceno. Móvete para outro, e desde outro arranca, e cando arrancas mido o tempo e poño o balón arriba. Que mérito. O lanzamento de Sabané, a man de Maisley, intimida, rebote para Pumperla. Tito, ¿cuánto darías tú tu época de jugador portero tipo como Salah? Para tirar ya para arriba, Era ¿no? un pivo, sí. Pavel Pumperla. Daquela non se podía xugar por encima do aro. Sí, te razón. Balón para Maisley, Pumperla, recupera Pumperla, deixa para Kendall. 24 máis Blues Monbus. Andrés Rodríguez. Andrés esgota bote. Buscou dentro Maisley. Hai falta Maisley. No, penso que de Trias. Sí, ¿no? de Trias. No, de Sabané, espera un momento. Sabané, por agarrar. Oiso Chan Trias, protesta Sabané, protesta Salva Maldonado. É que Maisley cintou o bloqueo, en vez de bloquear, foi cara adentro. Vamos a ver se vemos a repetición, pero aí vemos. No, ahora vamos a ver. Maisley cinta o bloqueo, vai cara adentro. Trias ponse no seu camiño. Sí. Home, pode ser, non sei. Pode ser de todo, con criterio que estamos vendo pode ser de todo. Balón de Kendall, mete Kendall para Pumperla. Móvese Diguar, pide Diguar, vai postear aí Pumperla. Pumperla fronte a Jambe, Pumperla bonita. Ese balón foi para Sabané no rebote. Fixe todo ben, menos deixar o balón ao final. Mani Quezada, o bloqueo de Sabané, aí está Quezada, emparellada agora con Maisley. Balón para Trias. Fronte a Diguar, Trias vai se complicar, aí está Trias, escote bote, Sabané, balón para Quezada, ollo que quedan 7 segundos, aí está Quezada, que bien a cambiou de man, e ao final hai falta de Kendall. Sí, perdeu o rebote. Sí, cambiou o balón de man cunha rapidez extraordinaria Quezada. Deuse conta de que estaba emparellado con Maisley, atacou un contra un, chegou a axuda e todo quedou o rebote. Mira aí como cambia bando, rapidísimo, non se dá tempo a Maisley a chegar, e logo no rebote a falta de Kendall. Acaba tocando Andrés Rodríguez. Balón de fondo de novo para Fiat Juventud. Moi activo Andrés, moi serio no seu xogo. Non anota, non participa parece, pero está a facer un moi bo traballo. Moveu Albert Olivé. Balón para Sabané. Sabané con Trias. Trias de novo para Albert Olivé. Aí está Olivé penetrando, saca para Quezada. Tripla que boa. Tripla que non entra, no rebote. Toca Maisley. Cae a Trias. Olivé, canasta de Olivé. Tripla de Albert Olivé. Outro xogador peligroso se entra en racha. 5 de 12 para Juventud desde 6.75. Pumperla, balón para Diguar. Indica ya Maisley que por diante, que quiere bloqueo. Ahí está el bloqueo de Maisley, balón para Diguar, mete para Kendall con Trias, lanzamiento, gancho, no, rebote de Jambe. Balón de Jambe para Olivé. Menos de 5 minutos para que acabe o terceiro cuarto. O reverso de Olivé, acaba sacando Olivé, balón para Jambe con Trias.
Trías quedó no cambio con Andrés. Ahí está Trías, balón para Olivé a finta, pase extra, lanzamiento de Jambe, o tripla que non, toca Sabané, acaba capturando Kendall. Menos mal porque le era moi ben o Juventud a defensa de Blusense, buscou o tiro, 18 rebotes ata o momento Blusense Monbus, 13 para o conxunto verde-negro. A suspensión de Kendall non, lanzamiento liberado que non entra. Iba a decir que aí non suele fallar, e mira. Rebote para Trías. Leva 3 ataques fallados sobre Obradoiro. 4 rebotes para Trías. Trías con Kendall. Trías para Ejambe, a suspensión, 5 metros, non entra. E hai falta, no rebote de Kendall. No, de Sala creo, No, penso que de Kendall, A ver, 14. Falta de Kendall. Kendall, sí. Segunda. Quedouse un poquinho detrás no rebote. Sí. Segunda falta persoal, Livon Kendall. Protesta Kendall. Empurrou, sí. Esta de nova situación a man derecha de Kendall, a falta de Blusense Monbus. 4 minutos 10 segundos. Vai se van con Livon Kendall. A penetración de Trías con el Hamel, rectifica Kendall, acaba tocando ese balón Kuzmic, balón para Quezada, está pedindo dentro Trías, saca para Olivé con Cúmprala. 17 segundos, prefiere un ataque máis ordeado Fiat Juventud. Ahí está Albert Olivé forzando a Paisley, deixa para Mani Quezada. Quezada fronte a Andrés, aí está Quezada, hai falta de Andrés Rodríguez. É moi hábil Quezada co balón ao chan. Andrés é un bo defensor, un base, un defensor experto ademais, pero é que é moi rápido, rompe, é difícil de defender ese un contra un. 3 faltas para Blusense Monbus neste cuarto, 3 para Juventud. O balón para Albert Olivé, o lanzamento de Olivé ante Andrés, non, rebote para Paisley. Paisley para Andrés, acelera Andrés, penetra Andrés, o lanzamento de Andrés non quere, rebote para Kuzmic. Olivé, Quezada, acelera Quezada o ritmo do partido. Quezada fronta Diguar, bloquea a Kuzmic, aí está Quezada, vai tratar de romper, non, deixa para Trías mira para Kuzmic, a tripla de Quezada. Bueno, que nos cambios queda sempre emparellado Merrick, queda fora, está a facer un bo traballo tanto Diguar como Cúmprala no poste baixo, colocándose por delante, pero hai que estar atentos aos tiros de Quezada, o pivote ten que estar atento aos tiros de fora. 10 puntos no partido para Mani Quezada. Pero son axudas moi longas para un pivo, creo, Tito. Sí. Aí está Jamel, a resposta de Blusense Monbus, lanzamento longo, balón o ferro, rebote Quezada. Está mellor agora o Juventud no partido. Como acelera o xogo Quezada, hai falta de Diguar. Están desequilibrando a defensa de Blusense Monbus con esa verticalidade e esa rapidez Quezada. Sí, é un xogador moi hábil, axuda, pode subir o balón, é un segundo base na pista e de aí o tempo morto de Moncho. Hai tempo morto na cancha, tempo morto que solicita Blusense Monbus. Hai un problema aí con Mani Quezada. Juventud volve coller un ritmo que non lle convén o partido, os intereses de Blusense Monbus. 53-52, está de novo un punto conxunto verde-negro. One offense, early offense, miss. Early offense, miss. Early offense again. More time to play defense, hostia. Joder. Vale, tío. We're in the same way, it's improved. Fellas, keep running, keep moving with passes. What situations we can run? High, better than down. High. We are closer, better than that, and quick. High and quick. And of course, for the shooters. But, fellas, improve the rhythm, improve the defense. Coño, let's go. Vamos. 1, 2, 3. Bueno, pois está claro, o mesmo, pero con máis defensa, que hai que defender máis. De todas maneiras, o parcial é 8-8, tampouco... Sí, un dato de Juventud. Mani Quezada e Albert Oliver, o que preveíamos, o que pensaba Moncho durante a semana, máximos rematadores do Juventud. Están a manexar o ritmo do partido, agora está moi metido o Juventud con eles dous, sí. Exactamente. Non está Corey Fisher, pero está Quezada. Sí, Corey Fisher hoxe prácticamente non apareceu. E Quezada sí que cambiou xa na primeira parte a súa aparición na pista, agora nesta segunda que empezou, pois está a facer un moi bon partido. Bueno, voy Quezada, balón para Olivé. Ahí está Albert Olivé organizando ataque de Fiat Juventud. Recibe Trías. Ahí está o balón dentro para Kuzmic fronte a Pumprala, ayuda de Hamel, mete para Trías, amante Diguar, falta Diguar. Ao quedar emparellado grande con pequeno, sempre hai unha axuda por línea de fondo do outro pivot, e lóxicamente ten que baixar un pequeno a facer a segunda axuda ao pivot que axudou, e agora quedou por detrás Diguar, e non, aí o vemos, queda por detrás.
E non puido evitar facer a falta. Terceira falta persoal para Ben Diguar, quinta de equipo de Blue Saints Monbus. Hai que decir que ben xugado polo Juventud tamén en ataque con paciencia. Vaise Diguar, entra Corbacho, na liña de persoal Jordi Trías. Va a poner a Peña por diante. O lanzamento primeiro que non entra de Trías, 58% de Trías desta persoal esta temporada. Bueno, esta temporada é casi sempre, non é... Segundo para Trías, o segundo, sí, anota Trías, partido empatado a 53. 2:42 para a conclusión do terceiro cuarto. Volveu Rafa Luz a dirixir tal vez o traballo defensivo que poida facer agora mesmo con Oliver e con Mani Quezadas. Aí está Pumprala, balón de Pumprala para Rafa. Mete as mans Albert Olivé, o bloqueo de Hamel, balón para Hamel na continuación, o lanzamento non, deixa para Rafa. Non se atreve no lanzamento. Pide o bloqueo de Maisley, aí está xogando na continuación Rafa. Hai falta en ataque de Rafa Luz. E tal vez Hamel debería tirar, ¿no? Parece que dubidou aí, pero parece que tiña un bo tiro. Tiña un bo tiro Hamel e tiña un bo tiro logo Rafa Luz. Sí, tamén. Aí está, xa o estaba agardando Mani Quezada, pero Hamel un par de segundos. Hamel é millor tirador que Rafa Luz, ¿no? É raro que non que dubidara nese momento. De novo opción para o Juventud de poñerse por diante. Trías, balón de Trías para Albert Olivé. O bloqueo de Kuzmic, pero movimiento de Trías. Tratando de salir Pere Tomás. Ahí está Tomás con Pumprala. Olivé perseguido por Rafa Luz. Ayuda de Maisley, balón para Trías. O lanzamento desde o costado, nada. Bola para... A ver que indica Flechiña que é pro conxunto galego. Pois unha... 57. No. Sí, para Juventud. Que lle quedan 3 segundos no saque de fondo. Por eso esta norma é injusta. O Obradoiro tería 24 segundos e o Juventud solo ten 3. Saca Olivé, o balón para Kuzmic. Bueno, pois non entrou porque non quixo. Reboteou Maisley. Rafa Luz, 1:50. Van a xugar outra vez transición o xogo de transición. Balón para Corbacho. Aí está Corbacho, buscou un pase difícil, acabou recuperando Trías. Desatado Juventud, de un balón de Trías para Pere Tomás. Chegou Maisley. Apareceu a man longa interminable de Maisley para poñer a chapa. Pois moi ben o balance defensivo agora de Maisley, Rapidísimo. Muy rápido, sí. Mira, está vendo para Pumprala, por aí ven. Toma. Sacou Olivé, o lanzamento de Quezada, tripla de Quezada. Cuidado con Quezada porque é un xogador que non é que sexa un gran tirador, en teoría leva unha tripla de media por partido, pero é que hoxe está especialmente ben, ¿no? Si recordamos o de Gaffney na primeira volta, que tampouco era un gran tirador e conseguiu 5 triplas. Sí, 28 puntos naquel día. 28 puntos, bueno, pues que non vaya a pasar o mesmo con Quezada. Aquel día tamén tivemos un partido moi asustado que acabou gañando por 2 puntos Fiat Juventud. Aí está Pumprala, Corbacho. 3 segundos, hai que tirar Corbacho, a finta de Corbacho, lanzamento caendo, non, toca Ferro, balón para Olivé, no rebote. Con problemas agora Blue Saints Monbus. Aí está Quezada e falta de Hamel. Bueno, falta de Hamel, tratou de sacar a Corbacho. Falta de Robbie Hamel, será a primeira. Un pouco espesos en ataque, o ataque do Blue Saints Monbus. O nivel defensivo da Peña moi alto. A verdade é que están a xogar moi ben, e a dupla Oliver Quezada marcando o ritmo, Entre Albert Olivé e Quezada, 24 puntos. 2:56 de Juventud. Sí, o ritmo do partido, parece que a presenza na pista, ¿no? Dicía 24 puntos entre os dous, 25 agora. Anotou Quezada o primeiro. 4 arriba, máxima diferenza do partido para Fiat Juventud. E sobre todo a sensación de estar moi metido, ¿no? Como si o Blue Saints non estivera tan metido como o Juventud agora mesmo. O segundo acaba dentro. Anotou Mani Quezada. 53-58. É un momento complicado, delicado. É o momento da casta deste equipo. Aí está Rafa Luz, o corte de Corbacho. Quezada perseguindo a Corbacho, balón para Alberto, pide Hamel. Hai falta persoal. En ataque. En ataque, sí, no bloqueo. De meio. Sí, quedou, parece, a min deu unha impresión de que sí, a verdade, agora mesmo. Deu unha impresión de que sí que se movía nese momento. Vamos a velo. A ver, aí, sí. Está en movimento, é que iso ten que corrixilo Maisley. El ten que quedar na posición fixo e é o atacante, o seu compañeiro, que ten que meter o defensor no bloqueo. Foi a terceira de Salah Maisley. Ollo que quedan 35 segundos de terceiro cuarto. Aí está Quezada que se planta, tiene diante de la Maisley. Acaba xogando con Pere Tomás, saca para Trías para Quezada, lanzamento corto. Agora apareceu Maisley, intimidou e condicionou o lanzamento do Mani Quezada. Creo que hasta o rozou, agora recuperou ben. A min ten má sensación tamén de que o punteou. Os colexiados non apreciaron. Vai protexer Moncho Fernández a Maisley.
Baixo banco con 3 faltas. Entra en este rush final de cuarto Oriol Junyen. Un último ataque, ¿no? Quedan 25 segundos, probablemente sea solo un ataque. Primeros segundos no partido para Oriol. Balón de Rafa, Buford. Sai Corbacho, balón para Corbacho. Lanzamiento de 3 de Corbacho, quedase corto. Salto Olivé, se rebote pro Juventud. Van a dar tiempo a un ataque más, porque quedan 5 segundos. O rebote de Pere Tomás, sube Quezada, Quezada contra todos. Lanzamiento de Quezada. Vale, palmeó uno, Trías, se vale. Vale a canastra do Juventud, acaba con esta canasta o terceiro cuarto 53-60. Máxima renda do partido pro conxunto de Salva Maldonado. Hai problemas no SAR. Parcial de 8-16 no terceiro cuarto. Momento delicado no pabellón do SAR. Blues Monbus xogándose o playoff. Están as cousas delicadas e hai outros partidos en xogo. Murcia 63, Fuenlabrada 63, últimos segundos de terceiro cuarto. No descanso, Gran Canaria está perdendo con Madrid por 3, 34-37. En el segundo cuarto, Canarias 30, Bilbao Basket 20. Aquí nos dan últimos 3 minutos. Momento de verdad con Buford. Balón de Buford, Diguar que dubida, tendiente de la Quezada. Balón para Hamel, Hamel con Rafa. Balón de nuevo para Diguar vuelve a duvidar ante Quezada. Deixa para Kendall. Esa será para Libon, falta de Olive. Primeira falta deste último cuarto na conta de Albert Olive. Estaba a defender ben o Juventud, estaba a ter problemas, non sacan ventaxas neses bloqueos, no bloqueo cego que normalmente sacan un tiro, non o conseguiron, no doble bloqueo tampouco. A defensa do Juventud está a bon nivel agora mesmo. Ahí está Rafa Luz, marcado por Albert Olive, volve a insistir con Diguar, lanzamento de Diguar, non, rebote longo, toca Kuzmic ante Kendall, para Juventud. Indicaron os colexiados que o último foi Libon Kendall. Primeros 30 segundos gastados do último cuarto. A presión de Blues Monbus. Albert Olive jugando con Olive, con Quezada, con Trías, con Pere Tomás e con Kuzmic, o conxunto de Maldonado. Tomás posteando, tratando de postear contra Buford. E hai falta persoal de Buford, que non está nada de acordo Buford. O Juventud cando está Pere Tomás na pista, que é un aleiro de 2-0-2, o busca bastante no poste baixo. Entón, bueno. Move de fondo Albert Olive. Balón para Kuzmic. Circula, movendo por fora para Jordi Trías. Trías de novo para Albert Olive. Necesita mellorar en defensa o conxunto galego. Albert Olive fronte a Hamel, vai no forzar. Olive rompe o lanzamento, bonita canasta cando se esgotaba a posesión de Albert Olive. Foi listo Olive, se emparellado con un pivo, atacou e non encontrou. Robbie Hamel pedindo axuda de Buford. Recibe Rafa Luz. Balón para Hamel. Ahí está Hamel con Kuzmic. Hamel tratando de romper, o reverso de Hamel, deixa para Kendall que no mira aro. Ahí está Hamel, hay que tirar 5 segundos. Hamel, canasta de Robbie Hamel. Entramos no último cuarto, nos momentos quentes, eses que tanto lle gustan a Robbie Hamel. Trías, balón para Pere Tomás. Mira para Quezada, ahí está, porta atrás de Quezada, tapón tremendo de Kendall. Ponse en pé Maisley, coa toalla no banco de Blues Monbus. A ver se animan e suben o nivel defensivo, porque lles permitirá correr, é a mellor maneira de recuperar a diferencia. Era o que dicía Moncho hai un segundo, o que lles dicía, se non subimos o nivel en defensa, non imos gañar. O lanzamento de Quezada, non, ese rebote para Kendall. Aguantou ben aí ante Kuzmic. Acelera Rafa Luz. Ábrese Diguar, o bloqueo de Hamel para o movimento de Diguar. Pide Hamel, saese Hamel, entra Diguar, entra Rafa e acaba tirando aí un pedrolo, unha pedra aro pasado. Exaspérase a bancada do SAR con esa acción de Rafa Luz. Balón de Olive, Pere Tomás, a dúbida, o lanzamento de Pere Tomás, vale. Quedou demasiado de Pere Tomás. Demasiado, a axuda foi larguísima, a axuda de Diguar e quedou demasiado só. Pois atención que Juventud está xa a 10 de diferenza. Balón para Diguar para Rafa. Sube Hamel, pide Hamel, balón para Hamel, queda só a finta de Hamel, o lanzamento de Robbie dentro. Tripla de Robbie Hamel. É que ele é un bo tirador, despois de bote ou sin bote, por eso extrañaba no cuarto anterior esas dúas veces que puido tirar e non tirou. Ahí está Trías, perseguido por Hamel. Saca Trías para Quezada, falta de Diguar, será a cuarta de Ben Diguar. Rapidísimo Quezada na saída, na saída de... Cae por los dous lados, é moi rápido.
muy hábil. Vais a ir ao banco, Quesada, entra Ejambe. Así que uns segundos de tranquilidad para a defensa de Blues Monbus. Para que levaba un desgaste toda esta segunda parte. Cory Fisher non apareceu, non debe estar. Non está mal do estómago, xa non lo dicía, e evidentemente é así. Ahí está Oliver, balón para Trías fronte a Rafa Luz, atrévese con todo Trías. Ahí está Trías, lanzamento a reviravolta, quedase curto. Oliver, a tripla de Albert Oliver, non rebote, falta de Buford a Pere Tomás. A min pareceume que sí, lamento decirlo porque a xente protesta, pero penso que foi clara. Foi aquí mesmo detrás, vamos a velo. Cuarta de William Buford, non protesta Buford, así que non un xogador que proteste. Xogador moi noble. Volve a cancha Nacho Llobet, retírase Trías. Llobet vais a emparellar agora con Hamel. Blues Monbus con Hamel y Kendall por dentro. Muy bien Oliver. Balón para Pere Tomás, Oliver. Otra vez Tomás intentando postear ya visto. Ahí está Oliver, lanzamiento. Acaba castigando ese momento de Rafa Luz. Pasó por detrás do bloqueo. Tripla de Albert Oliver. Con Oliver hai que ter moito cuidado nos bloqueos directos e cando non ten balón porque é un moi bo tirador. Anotó Albert Oliver. Outra tripla más. 9 de 20 para Fiat Juventud. Falta agora de Kuzmic na marcaxe de Kendall. Segunda falta persoal de Kuzmic, segunda de equipo de Fiat Juventud neste último cuarto. O Blues Monbus sigue necesitando puntos, leva 13 puntos en toda a segunda parte, en toda a segunda mitade. Home de fondo conxunto galego, Rafa Luz, o balón de Rafa, vaya regalo para Pere Tomás, Albert Oliver, veremos, acaba tirándose Diguar, Oliver, Llobet, bueno, pois do mal o menos. Sí, do mal o menos, sí. Tempo morto de Moncho Fernández. Sí, señor, esto hai que ordearlo un pouco porque aclarar ideas. Sí, señor. O problema estará, eu creo que ten un grande problema en ataque ao Radoiro. E logo ao non estar con ritmo de conseguir canastas fáciles, o problema se fai máis grande. O problema é que van pasando os minutos, van pasando os segundos. Se non anotas, defendes peor. Claro. E a todo isto vai correndo o cronómetro, Juventud vai manexándose neses 10 puntos. E a ver, La semana llegada, ¿ok? La semana central, la semana lateral. Switching on one screen. And close the right hand of Albert Oliver. Close the right hand. He goes with the leg with jump, okay? Vale. We're gonna try to look for quick offense, Andrés. El pecho uno with the pin down for the back screens, for the shooters, for the one-on-one, for the four situations. Going till and up, the pin down, bang. Aquí the back screen, okay? Hey, we have lots of time. Keep attacking. Don't settle for jump shots. Take that shots, okay? Take that shot. bueno, o lógico en este momento en ofensiva hai que Blues Monbus buscar a Hamel, ¿no? Tito, eso sería o lógico. E logo os seus areiros, tanto Corbacho, que agora mesmo non está na pista, como Diguar, son xogadores importantes en anotar cando fan falta puntos, ¿no? E despois no xogo interior prácticamente desapareceu Merry, poucos puntos na pintura, e que lle faltan puntos ao Blues Monbus en todas partes. Último cuarto, Murcia 69, Fuenlabrada 65. Volve. Canarias 36, Bilbao 28, en o descanso Gran Canaria 34, Madrid 37. Aquí está gañando por 10 Fiat Juventud. Agora, falta persoal, Kuzmic. de Jambe. Sí, enganchou a Diguar na salida do bloqueo. Sí. Falta de Moses de Jambe. La segunda falta personal de Moses de Jambe. Mover a Blues Monbus. Balón para Andrés Rodríguez. Entró Andrés por Rafa. Balón para Buford. Buford. Balón de Buford. No lo agarraba Kendall. Acaba sacando Kendall. Muy espeso, o ataque de Blues Monbus. Tamén a defensa de Juventud que se pon en zoa cada vez que hai un saque de fondo. Corrixen moi ben as posicións, cambian. Están a sorprender o ataque do Blues, a verdade. Deu unha sensación que este é un momento delicado, e ese balón era para o lanzamento de Buford. Buford aí eu creo que sí que lle pesou, ¿no? A súa mocidade nese tipo de circunstancias, eu creo que sí que se lle nota. Balón de Oliver. Trías con Llobet. Defendido por Hamel. Oliver. Ejambe perseguido por Diguar. Balón para Llobet. A finta de Llobet. Acaba sacando o lanzamento. Quedase curto. E agora a correr. Ahí está Diguar para Andrés. Falló o lanzamento Pere Tomás. Ahí está o bloqueo de Hamel. Andrés na continuación con Robbie. Hamel fronte a Llobet. Acaba sacando de novo para Andrés. Axuda de Albert Oliver.
Andrés Rodríguez. Andrés o corte de Diguar. Balón para Diguar. Dos Diguar. Asistencia Andrés Rodríguez. Hai falta un par de boas defensas, poder enlazar un ou dous contraataques para volver a meterse completamente no partido. 9 asistencias no partido para Andrés. Llobet. Por aí ven Pere Tomás. Buscando aí o posteo con Buford. Albert Olivé. Pide Kuzmic, o lanzamento de Olivé. Bueno, triplazo de Olivé. É que é un xogador peligrosísimo. Eu creo que non podes cambiar. Tal como está Oliver ahora. O plantexamento é o plantexamento, non o van cambiar. Pois non o van a agora, cambiar, pero se está matando. Andrés, balón para Buford. Agora sí, Buford, o lanzamento. Triplo de Buford. Claro que sí, Buford. Anotó William Buford, respondendo a tripla anterior de Albert Olivé. Volvo a decir o mesmo, fan falta un par de boas defensas, 63-71. Claro que sí, a penetración de Olivé y hay falta personal. Andrés Rodríguez, 2 tiros para Olivé. Ao contrario da primeira parte, agora nesta segunda parte Olivé está a impoñer aos bases de Bruxelles Monbus. Está con moita confianza, eses tiros metidos lle deron confianza e agora controla o tempo do partido e o ritmo. Sí, que ademais ahora lle está buscando aclarados continuamente para se xogue, para xogarse un contra un. Bueno, está a facer unha moi boa segunda parte, segunda mitad. Diremos que sempre queda a opción Corbacho. Acaba de entrar Corbacho, sentouse Diguar. Anota primeiro Albert Olivé, que é prácticamente infalible desde a liña de persoal. 94% de efectividade. É curioso este cambio, ¿no? Acaba de anotar unha tripla Buford. No, sentouse Diguar, sentouse Diguar, vale. Xa me parecía raro, ¿no? Anotó os 2 tiros libres a Albert Olivé. A 10 de novo. Move Andrés, balón para Corbacho. Andrés Rodríguez. Aí tem tempo para todo. Andrés Rodríguez, balón para Robbie. Ahí está Hamel, o lanzamento de Hamel. Non pasouse no rebote. Acaba tocando Kendall e capturando Pere Tomás. Pero era unha boa solución, Hamel contra Llobet de cara, ¿no? É unha acción onde ten ventaxa. Albert Olivé, balón para Hamel. A defensa Corbacho. Recibe Nacho Llobet. Buscan a Pere Tomás. Sí, señor. De baixo primeiro. E se Ahí non, está ese balón con termina arriba con bloqueo contra... Con Albert Olivé, o lanzamento ante Andrés. Bueno, non entrou todo, tocou Kendall, ese que cazala. Con algo de fortuna, entre as pernas de Kuzmic pasou e capturou Andrés. Subindo bola Andrés, balón para Corbacho. Buford, pide Kendall. Kendall fronte a Kuzmic, o lanzamento non, a pinta de Kendall que penetra. Evitou a mão de Kuzmic e anotou Kendall. É que Kendall xogando de 5 o fai moito eso. Mira Moncho perseguindo as árbitros, pedindo falta. Pide falta tamén, sí. Albert Olivé, anticipación de Hamel, tocó Robbie. 14 segundos de posesión para Fiat Juventud. Sigue protestando Moncho Fernández. Está a decir que pon a man no costado, que non deixa progresar, é verdade que as mans non se pode defender. Move de banda Fiat Juventud. Volve a refrescar o equipo Salva Maldonado, Había tempo que non vía un equipo ser tan activo como Juventud, Pere Tomás fronte a Buford. Pere Tomás, axuda de Kendall, balón para Sabané, o lanzamento de Sabané non desprazou Hamel, fíxese con ese rebote. Estivo moi listo aí ante Kuzmic. Balón para Andrés, o corredor, tírase contra Olivé, non pitan nada os colexiados. Pois penso que sí foi falta, porque estaban en movimento os dous. O corpo de Albert Olivé. E chocaron, sí. Non indicaron nada os colexiados, balón de novo para Peña. Con Albert Olivé. O movimento de Hampe perseguido por Buford. Sainz Sabané pero bloqueo. Ahí está Olivé. A penetración de Olivé. Balón para Trías de nuevo para Olivé. 3 segundos, 2. Hay que tirar o lanzamento de Olivé. Ahí va esa. Bueno, claro. Cuando entran, pues entran todos. Qué bárbaro. Oye, anotou Albert Olivé que non sabía nin onde estaba. Que non é a primeira que mete así, No. Ainda recordo hai 2 temporadas que gañou un partido dende a línea de fondo por encima do Taueiro. A falta é clarísima, estamos a falta é clarísima. No, desde logo, bueno. Como era aquilo? Hai faltas claras, moi claras, e logo están estas. Sí. Hai tempo morto na cancha con 3 minutos. Bastante máis, por exemplo, que a que pitaron antideportiva de Meir na primeira metade. Aí estamos. Bastante máis. En fin, 65-75, quedan 3 minutos. O partido comeza a moverse xa no terreo do moi complicado. No, para mí para adentro. No. Ahora concentrados con una y con Corbacho. Van a jugar todo el rato en 24. Pero el balón a él. Rebotes largos de los triples. Vamos, defensa, chicos, defensa.
Bueno, pues 3 cousiñas escoitei aí, quedaríame con 3 cousiñas das que escoitei. Un dos adestradores axudantes de Salva Maldonado dicía: cuidado agora con Corbacho, prevén o efecto Corbacho. En ataque balón a Olivé e logo defensa dura. Máis defensa, seguimos defendendo duro. Pero bueno, chamamos a atención que xa sexan capaces de prever o efecto Corbacho. Bueno, é o que suele pasar, ¿no? Sí. Un jugador capaz de revolucionar un partido con un par de tiros. Pois aí está, balón de Andrés Rodríguez para Corbacho. Corbacho de novo para Andrés. Comeza o reloxo de posesión a desgranar. Andrés, o bloqueo duro de Kendall. Aí está Andrés, balón para Diguar. Diguar para Andrés, o lanzamento de Andrés. ¡Dentro! Axuda horizontal. Triplo de Andrés. Axuda horizontal de Oliver, deixou o tiro de Andrés. E bueno, agora outra vez falta unha boa defensa. O Juventud pode facer defender. Hai que defender. Aí está Pérez Tomás, balón para Olivé. Aí comezan os problemas. É o momento da verdade. Hai que defender a Olivé. Hai que parar a este tipo. Aí está Albert Olivé. A Olivé o aclarado ante Andrés. Olivé mete o brazo, lanzamento Olivé, demasiado forzado, rebotea Sabané, desplaza a Hamel, mete a mano Andrés, acaba sacando para Olivé. Rebote importante. Sí, señor, capturó unos Sabané, pedían falta de Sabané a Hamel en la bancada. Ahí está Olivé, ayuda de Diguar. Diguar con 4 faltas, balón para Trías, Trías para Olivé. 10 segundos, vaya a atacar Olivé, mira para el banco. Busca su opción Olivé. Ahí está Olivé, Amán acaba sacando para Sabané, escapa Tellé, a piques de pisar, Sabané rebotea Trías. Trías está fuera de tempo. Está sufriendo también no rebote Blue Saints Monbus, pero caso. Tal vez a Peña está abusando demasiado Olivé agora do 1 contra 1, tal vez. 68-75. Agora necesita unha canasta Blue Saints Monbus. Andrés, balón para Corbacho, tripla de Corbacho, non, ese rebote salta Hamel Olivé. Tocou Hamel, acabou barrendo Olivé e hai falta persoal. Falta de tiros, que o Bruxense está en bonus, a Juventud ainda lle falta unha falta por facer. Sí, señor, e ademais será Albert Olivé o que tire. Home do 94%. O bon dos últimos ataques do Juventud e o malo para o Bruxense Monbus é que esgotaron casi a posesión. Non anotaron, pero conseguiron que o tempo pasara. Aí está Amán de Kendall e logo chega Hamel. Hoy a segunda falta persoal de Robbie Hamel. Na liña de persoal está Albert Olivé. O primeiro de Olivé dentro. Bueno, Mira Albert Olivé. 24 puntos. 4 puntos. 24 puntos, 4 de 6 de 2, 3 de 7 nas triplas, 7 de 7 desta persoal, 4 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperacións. Anota tamén o segundo, rozando os 30 de valoración Albert Olivé. Duplindo o de Corey Fisher. Está facendo o de Olivé e o de Fisher. Sí, bueno, se falábamos das claves de parar a Oliver, pois de momento... Mira, Corbacho, tripla dentro. Tripla Medi Corbacho. Estando Corbacho en pista pode pasar de todo. Hai que defender. Sí, Olivé. importante que non anote agora a Juventud, claro. Trías. Están en bonus. Trías. Falla Trías. Non pode Jambe. Balón importante para Blue Saints Monbus. Mal paso. Aquí hai partido. Hai que anotar agora. Cabeciña que hai tempo. E cos xogadores que hai na pista agora mesmo, os 5 xogadores de tal vez Andrés ou menos poden anotar todos. Están todos mirando para Corbacho. Corbacho marcado por Ejambe. O lanzamento de Diego Herrada. Castañazo. Checa Hamel. Barre dentro. Canasta de Robbie Hamel. 73-77 a 4 con Xito Galego. Ollo que está Trías só. O balón de Hamel. Vaya tripla de Hamel. Vaya tripla de Hamel. Acaba tocando Kendall. Balón para Blue Saints Monbus. Vamos que hai tempo. Equivocouse Hamel. Ahí está Andrés Rodríguez. Hay que anotar. Balón para Corbacho. Ahí está tripla de Corbacho. Hay falta clara Corbacho. Balón para Hamel. Otra vez, muy bien, falta Corbacho y hay técnica Corbacho por protestar o advierten. No. Están advertindo. Penso que está advertindo de que a próxima técnica, pero a falta ahí clarísima Corbacho. Vamos a ver a repetición. Hai falta Hamel no rebote. Hai falta Hamel e haberá tiros. Eso está claro. Está a traballar moi ben o rebote de ataque Hamel. Pero vamos a ver, mira, aí chega. Bueno. A ver si aquí vemos mellor, observen o corpo e o brazo. Mira o brazo esquerdo. Amán esquerda de Pérez Tomás. Amán esquerda, sí. O que pasa é que despista que a outra man este arriba. Perdonad un momento. Está montando o seu show particular Salva Maldonado. Porque a ver quen pediu tempo, non pediu tempo. Ahora Moncho se encara cun dos árbitros. É que se non pediu tempo non sei que faga ali. Claro. Pero eu lle vin pedir o tempo, únicamente que o anulara. Probablemente na falta o anulou, pero eu vin pedir o tempo a Salva Maldonado.
Sí, o tempo pedido diante miña. Sí, o tempo estaba non sei pedido. se o anulou ou non. Claro, eso. Pues parece que sí, eso está claro, porque va a continuar el partido con tiros libres para Robbie Hamel. Bueno, conseguiu enfriar un pouco. Sí, eso está claro. Os ánimos, porque estaban muy alborizados después de esa falta no pitada Sí, sí. a Alberto Corbacho. Tiros libres para Robbie Hamel con 73-77. 54 segundos. Vaya final de partido estamos vivindo no SAR, xogándose Blues Monbus entrar no título, na loita polo título de Liga, escribir outra páxina na súa historia. De novo se para o partido. Aí volven os colexiados, de novo cara a mesa. Dialoga Albert Olivé con Salva Maldonado. Ahí está. Ahora ven o árbitro principal, Jiménez. Jiménez falando con Castillo, con Calatrava. Calatrava chamou a Jiménez. Jiménez vai dialogar coa mesa. Fala con Salva Maldonado. O cambio de mano de Quezada. Sí, Quezada. Sí, é polo cambio de Quezada, sí. Non autoriza o cambio de Quezada. Volve Jambe. Jambe que se fora despois desa tripla superlativa, fantástica e maravillosa que se tirou aí porque ele é así, ¿no? Un erro claro, quedaban 20 segundos de posesión, van 4 e con Trías son, 6 puntos arriba, Trías debaixo do aro, un erro. Ahí está Robbie Hamel, segundo tiro libre, a 3. Oportunidad de poñerse a 2 con 54 segundos. Hamel dentro. 75-77. A 2. Agora sí entra Quezada. Juventud con Olivé, con Quezada, con Trías, con Pérez Tomás y con Sabané. Esto vence abaixo. Impresionante a Caldeira do SAR. 50 segundos. Albert Olivé. Balón para Hamel. Ahí está Hamel, pisou. Pisou Hamel. A actividad. Miran o corpo técnico de Blues Monbus. Indican os colexiados. Indica Castillo que pisou. Aí Hamel o anticipar a Trías. O asunto está en si volve a posesión a 24 segundos. Pois sí que volve. Eu creo que está protestando iso precisamente Moncho Fernández. Eso que están a falar, ¿no? Que si colleu posesión de balón o Blues. Sí, entenden que sí. Aí está Quezada. Quezada para Olivé. 45 segundos. Olivé. Deixa que pasen os segundos. Fíjate, Juventud. Tranquilos. Vai a ver. Tranquilos, Marco Olivé. Diante del Andrés Rodríguez. Ahí está Olivé. Non quere bloqueo. Vai xugar un contra un. Ahí está, aclarado para Olivé. Olivé que mete o corpo. Olivé que gaña centímetros. Balón para Sabané. Sabané para Trías. Canastra de Trías ante Corbacho. Muy bien 24 segundos. Moveu con inteligencia aí Olivé. Anotou Fiat Juventud. A tripla de Hamel. Non que se rebote. E hai falta de Quezada. De Quezada no rebote, sí. Falta de Quezada no rebote. Muy inteligente. Habrá tiros para Blues Monbus. Muy ben o ataque de Juventud. Oliver deuse conta de que está Andrés e o encara, pero ao revés. E o vai metendo cara ao aro, sabendo que é moito máis alto e provocando as axudas. E logo a partir de aí xugar a ventaxa. Xugaron moi ben. Tiros libres para Ben Diguar. É o momento da verdade. Primeiro de Diguar. Dentro. E agora hai que arriscar na defensa, pero sin faltas, porque ten bonus. 91% de efectividade Ben Diguar. 18 segundos, 8 décimas. O segundo de Diguar dentro, 77-79. Presiona Blues Monbus, a subida de bola de Fiat Juventud. Y hay falta de Corbacho a Quezada. Apenas un segundo, 4 décimas. Hai que estar 2 puntos abaixo. As faltas son peligrosas porque 2 tiros libres anotados. Quezada ademais, pois non é dos máis axeitados para levar a liña de persoal. 85%. Aquí, nesta situación, eu sempre apostaría por Trías de cara a facer a falta. Sí, claro. Lo que pasa é que seguro que non ten o balón, Trías. Hai que deixarlle que lle chegue o balón Vamos a ver e a aí dar. repetición. Bueno, prácticamente nin o toca, Anota o primeiro Mani Quezada. Nin o toca, vamos, lle tocaron muitísimo máis a Corbacho no triple de antes, que non pitaron, que agora a Corbacho. Segundo tiro libre para Quezada. A falta indicada de nuevo por Castillo. Segundo lanzamento libre para Quezada. Non, rebote para Hamel. A tiro dunha tripla. A 3 puntos está a prórroga. Unha tripla. Necesita Blues Monbus. Todos miran para Corbacho. O movimento de Diguar, o bloqueo de Kendall. E hai falta de Pérez Tomás. Agarrou aí a Corbacho. Estaba a salir Ben Diguar por outro lado, porque estaban a bloquear ao mesmo tempo os dous aleiros. E Andrés deuse conta de que Corbacho non sabía con ventaxa. E o pase a Diguar iba ben. Tal vez unha mágoa que pitaran a falta, porque igual o tiro de Diguar podía empatar o partido. Tirar o primeiro a meter e o segundo a fallar. Bueno, quedan 6 segundos. A outra opción é tirar los dous a meter e facer unha falta rápida. Sí, exactamente. Está dialogando Andrés con
Moncho Fernández e con Diguar. Tiros libres para Corbacho. Chora, pero entra. Anota primeiro Alberto Corbacho. Sí, tal vez meter os dous ver. falta rápida, sí. A ver que fai. Fala Andrés con Corbacho. Segundo tiro libre para Alberto Corbacho. Ademais, non está Meirri por rebote. O segundo de Corbacho dentro. E agora falta rápida. Vamos a ver. Saca Fiat Juventud, balón de Quezada, balón para Olivé. O balón de Olivé e hai falta. Bueno, pois chegou o balón o que non tiña que chegar probablemente. Claro, pero Juventud lle deu o balón a quen yo quería dar tamén. Exactamente. Claro. Tiros libres para Albert Olivé. 79-80. E haberá tempo morto de Moncho despois do tiro libre para sacar en campo de ataque. Para buscar seguramente unha xogada que acabe con un lanzamento de 3. Vamos a ver se mete os dous, Oliver. Primeiro tiro libre para Albert Olivé. A seguridade personificada. Vaya, non, entra. Anotou o primeiro Olivé. Dixecho que pensabas, non o que pasou, Sí, non? exactamente. Como é aquelo da maldición dos comentaristas, non? Sí, Cando claro. din 94% infalible, pues aí está. Segundo tiro libre para Albert Olivé. Pero Oliver está moi enganchado. Con este non hai maneira. Anotou os dous Olivé. Non ten tempo, non. No señor, ahí está Andrés, balón para Diguar, quedan 5 segundos, 4, 3, sube bola Diguar, balón de Diguar, Corbacho, vai ser imposible o lanzamento de Corbacho, nada. Acaba o partido no SAR, gañou Juventud, 79-82, mazazo para as aspiracións de cara ao playoff de Blue Saints Monbus. A pupos para os colexiados, esta mañá no SAR acabou gañando o conxunto visitante.